Mizoram chalai mani kutke din chwa dum tan ko le eng don ta. 9 Mizoram Assembly thar che son ni chung o nei zo ta ka Mizoram chalai mi mal le company ten sum don na le mani kut ko e zon na konga campaign ve theina tura lon puk du de ta na quarantara sarkar chan ve theina tur dan. The Mizoram Ceiling on Government Guarantees Amendment Bill 2024 Chief Minister ne sop chuak le lungrol taka pasani hero pui kan tia chalai mi mal le company titana quarantara sarkar chan ve theina tur dan siam hi tunma chang to avina kan Chief Minister pulal do ama nalau au pui to le alo intiam na nia ZPM sarkar noloka a intiam na le au la ti hlotina hi athamwan thla kan tia mani thutiam le mani au la ding Chief Minister kan nei hi lomom kan ti he dan siam cheta hian chalai zinga sum le roda kham tur nei lo mani ke ding chhuak tura angai na shale teimak na nei te tan zau taka ko ngain hong hi alom om kan tia ZPM kai shai Mizoram sarkar chu mipuite sarkar ani zia alang chang hle a kan ngai ani. The Mizoram Ceiling on Government Guarantees Amendment Bill 2024 hi Mizoram Sarkar flagship program bana kai policy handholding policy hlotlin theina tura kongpui mo tak ni in noi somnga chin lona guarantor sarkar chante interest free loan pek chwale special package loan pek na tura te hedan